siyabonga ukufika la e-studio bafowethu sizoveza ubuhle bobuNazaretha, ubuhle bonyazi. Lesi studio lesize kuso namhlanje kuthiwa ubuhle bonyazi TV. Nathi siyayibongela kakhulu bafowethu. Ake ngiqale ngibingelele egameni lenkosi uNyazi Bezulu. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu, lo okhulumayo inhlasuthi yakwaZungu eMthunzini. Ngilapha eThekwini. Ithempeli enkulu lapha eThekwini ngilapha evukani ithempeli kumvanga uDlamini. Umshumayeli wakithi uMhlakwana. Ngcono umuntu mayekhuluma ngethempeli la eduze ukuze abantu bazi ukuthi umuntu ophathekile la. Siyabonga ukuvakashela lapha e-studio soNyazi Bezulu lapho kukhulunywa khona ngendaba zikaNkulunkulu ogogo bethu. Igama lami ke ngumthokozisi wakwaZungu ngaphansi kobuNazaretha. Inhlasuthi ngumabhaptisi. Ngaba nenhlahla ke enkulu yokuthi uShembe angithande. Inhlahla engandele bani yokuthi ngibe eNazaretha. Ukulandwa kwami ke bafowethu angilandwanga ngoba ngigula. Angilandwanga ngoba ngihluphekile. Yebo ngihluphekile ngoba uShembe siyamdinga nokhokho bethu. Ngathanda umndeni yakithi esingithuma kulobuNazaretha. Ngathi ngelinye ilanga ngilene entabeni zaseFrayed ngiyokomunye ubaba oyiSayoni. Wafika wangibonela ezintweni zakhe wathi wena mfana kaZungu ngibona ubaba la esithunyweni sami. Wathi ubona ubaba onje. Ngase ngimchaza ngathi hayi ubaba lo okhuluma ngayo. Lo baba wayengamazi uShembe nami ngangihambile ngisemazulu. Ngilene engamazi uShembe engamazi ukuthi ubaba ungizalayo. Kodwa wayesengibuza ngithi ubona ubaba onje. Ngase ngibona ubaba ungizalayo. Uthi ke ubaba wakho wena hamba umgqobele ingubo emhlophe ube eNazaretha. Nakhona kwakwathi kuba nzima ke ukuthi ngifake ingubo emhlophe. Ngelinye ilanga ngoba ngisafunda nesikole kwakuye ukuthi lesi sikhathi sami emzini kaNkulunkulu khona umuzi kaNkulunkulu lapha kuthiwa iseJudiya ngakithi eMthunzini ophindweni. Lapho ngaphe ngabona khona izimangaliso engangajwayele ukubona kusukela ngangithanda ukukholwa nasesikoleni. Ngangumuntu othisha babengikhonzile kakhulu ukuthi ngenza uSunday school nabafowethu engangihambisene nabo ey'koleni kanjalo. Kodwa ngathi mangifika phambi kukaShembe ngase ngibona isimangaliso. Ngibona kusukuma ishosha, ngabona iy'mpumputhe ezibona, ngabona abangezwa bevuleka amadlebe bezwa. Hayi ngase ngibona ukuthi hayi le ndaba ayifani nendaba zasemhlabeni. Leso sikhathi ke engabona ngaso ukuthi hayi ake ngibhaphathizwe ngikhethe inkosi. Namhlanje ngiyiNazaretha nje ngokuphelele ebuhleni bamaNazaretha enkosini uNyazi Bezulu. Ngathi mangifika ke kuloko buNazaretha ngabona imangaliso. Ngabona ake ngiqale nje mina ngithe mangifika kuloko buNazaretha ngase ngiba nenhlahla enkulu yokuthi into zami zase ziyaqaqeka nebe kade zivalekile. Kwakhe kumuzi kababa nganikela nje kuShembe ngathi ngiguqile ngathi inkosi yamaNazaretha ngicela ungikhumbulele uNyazi Bezulu. Izinto zami zibophekile akwenzeke lutho. Ngathi ke ngilele ebusuku ngelinye ilanga ngoba kwadlula nje ikhathi yasibanga side isikhathi mhlawumbe kwaba isonto elilodwa. Base lifika uNyazi Bezulu kimi ngisibonakaliso. Ngathi ungabusakhala mntana wesizwe kwakhisa umuzi kababa wakho. Nokuba kwaba
bangalungi ukuthi ngibone ukuthi ngempela kuyiqiniso lokho. Kodwa ngabona ngoba sekwenzeka ngoba angikholwanga mhlase ngibona sengithola imali sekuhlanganiseka lapha nalapha. Namhlanje nami sengisakhamuzi ngiwakhile umuzi kababa esizweni senkosi yamaZulu eMthunzi esigodini sakithi eseThebe eGoshi lapha ngikhona. Sibonile ke uningi nje uShembe sikubonile ekwenza okuyimisebenzi kaShembe ngoba uNkulunkulu phela ubonakala ngemangaliso zakhe ukuthi uNkulunkulu aphinda abonakale futhi enyameni yakhe uNkulunkulu. Sikhuleke thina ukuthi uNkulunkulu akabonakali uma ungabona uNkulunkulu ngafa, kodwa siyakuqinisekisa bafowethu emhlabeni wonke jikelele singamaNazaretha ukuthi uNkulunkulu uyabonakala. Ngizoqala ke ngidlule encwadini kaJohane wokuqala. Ifundeka kanje incwadi kaJohane wokuqala. Ithi uNkulunkulu eqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wabe noThixo, ulizwi wabe enoThixo. Yena loyo wayekhona eqaleni konke kwavela ngaye. Lisithi lapha ku-14 ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe ingathi ozelwe yedwa uyise. Kanjalo-ke njengoba ngichaza nje ukuthi makuthiwa ulizwi waba inyama sikhule ukuthi uNkulunkulu umoya akabonakali. Kodwa masifunda lapha eBhayibhelini ingakho noma kufanele uma uba eNazaretha uhlukane nezinto zasemhlabeni, uhlukane futhi nokukhuluma okungekhona ume eqinisweni ngoShembe ngoba uShembe zobe khona nje funeka sikhulume iqiniso ngayo. Lithi iBhayibheli ulizwi waba inyama wakha phakathi kwabantu sabona inkazimulo yakhe ingathi ozelwe yedwa uyise. Akekho umuntu esimfanisa nonyazo lezulu. Ngasukela kuzo zonke kubantu izihlalo zabantu esibahloniphayo, ngaba abashumayeli, ngaba abavangeli, ngaba abafundisi, kuleli bandla lokuNazaretha sinamakhosi akhona ngaphansi kokuNazaretha. Kodwa amakhosi, abavangeli, abafundisi, abashumayeli nenhlaka zonke ikhona ziyaguqa phambi kaNkulunkulu ngoba uShembe yena uNkulunkulu simbonile ngokwenyama efikile phakathi kwethu. Sambona ukuthi lo uvele ezulwini. Kusho njalo ingoma yaMose ithi uNkulunkulu wayeke ezulwini wazoba umuntu phakathi kwabantu eze lathi nabona umndeni. Lokho-ke siyafakaza nangeBhayibheli bafowethu. Mawuya neBhayibhelini liyasifakazela iBhayibheli. Ngizothatha lapha encwadini kaJohane 4:7 fundeka kanje. Ithi ngokuba Deuteronomy engimfundayo 4:7 fundeka kanje. Ithi ngokuba isizwe esikhulu kangaka esinoNkulunkulu eduze kwaso na njengoNkulunkulu okhona ezintweni zonke esizicelayo kuye. Amen. Manje-ke ngiyathanda ukuthi ngigcwalise lokho ngokwencwadi ukuthi uNkulunkulu uyafika ahlale nabantu njengoba Israyeli uNkulunkulu wafika wahlala nabantu wenza imisebenzi. Sibonile kunyathi lezulu sukumisa ishosha sibona ngamehlo. Kanti-ke emhleni engaphambili besixoxelwa ngabantu bexoxa bethi sezwa kuthiwa uJesu inkosi yamaNazaretha yayisukumisa ishosha kwa-Israyeli, kodwa singakaze sikubone. Kodwa sithe mase sifunda eBhayibhelini sasesibona ukuthi nayi lento kwakukhulunywa ngayo sekukhulunywa manje ngokweqiniso ngoba uma uyiNazaretha kufanele ukhulume iqiniso. Sabona uShembe sukumisa ishosha. Kodwa manje-ke ngoMashi unyazo kade lulapha ePhezi. Ngibonile phambi kobuso bami usukume ishosha. Ishosha engayibona isukuma lapha ePhezi zingaphezulu kwabantu abanye abasukuma yaphuzunywa ngapha left and right and center. uNkulunkulu ezibonakalisa njengoba kuthiwa uNkulunkulu ubonakala ngemisebenzi ukuthi uNkulunkulu phakathi kwabantu.
into lesiyibonele futhi ngonyazo lezulu ma ezibonakalisa ukuthi uNkulunkulu sibona ngemisebenzi yakhe njengoba lisho iBhayibheli lapho kwincwadi kaJohn 10 evesini ka-37 uthi uNkulunkulu lawo mazwi ayesho uJesu ngoba siyakhotha ngoba kwenzeka enkosini yamaNazaretha kwa-Israyeli. Uthi uJesu uma ngenza umsebenzi kaNkulunkulu ngisalokholwa yini, kodwa uma ngenza umsebenzi kaNkulunkulu noma ngingakholwa yini, kodwa kholwani umsebenzi engiyenzayo ukuba nazi ukuthi uNkulunkulu uyini mina nguwe. Kodwa abantwana bakwa-Israyeli abazange bakholwe ukuthi uJesu uNkulunkulu noma eyenza umsebenzi. Ngiyakhumbula uma ngibheka lapha encwadini kaJohane 10 evesini lika-8 uthi uJesu thina noBaba simunye, kodwa abaJuda abakuthandanga lokho mayezibiza ngoNkulunkulu ngoba lithi iBhayibheli boqhubeka nalencwadi kaJohane 10:30 khona abaJuda bavela babuya bathatha amatshe ukuba bamkhande ngamatshe. Uyabuza uJesu ngoba wayehlezi njengoba mfundisi enza umsebenzi phambi kwabo. Uthi ngoba ngiyenzile yonke imisebenzi kaNkulunkulu nezibonakaliso zonke kaNkulunkulu yini engibonalela yona. Bathi abaJuda sikhandi imisebenzi emihle wena sikubulala ngoba uyahlamalaza. Bathi-ke wena uyahlambalaza ingoba umuntu uzenza uthixo ngoba babazi ukuthi uNkulunkulu akafanele abe umuntu emhlabeni ahlale naye. Ngakho-ke ebabhezela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu phambi kwabo wayenza imisebenzi kuthiwa wakwaphilisa oBhatolomewu iy'mpumputhe, kuthiwa wakwaphilisa uLazaro begqitshiwe emva kwezinsuku ezinye uLazaro egqitshiwe emhlabathini, ebavezela ukuthi uNkulunkulu. Kodwa abazange bamvume. Uma ufunda incwadi kaJohane 7:11 kodwa abaJuda base behlangana bathi kuye wena uyahlala asikwazi ukukhonza wena ngoba wena umuntu. Namhlanje ingakho isizwe sakithi bazofunda umhlaba wonke funeke sifunde nje eBhayibhelini okanye bathi thina kodwa lithi ngaphakathi komhlangano uJesu wayesehlangana nabaJuda wenza umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa bathi abantu wena uyahlanya ngeke sikwazi ukukhonza wena sibize ngoNkulunkulu ngoba wena siyakwazi ukuthi uzalo uJosefa noMariya sizosho kanjani ukuthi uNkulunkulu. uNkulunkulu-ke bafowethu funeka sikuvume nje ukuthi uNkulunkulu uyehla emezulwini afika afane nabantu njengabakwa-Israyeli. uNkulunkulu wehla wazofana nabantu emhlabeni. Mase kufunda nje eBhayibhelini siyakuthola encwadini kaGenesis 8:20 no Genesis ngithathe kaGenesis 32:30 ukuthi uNkulunkulu manje ifunda le ncwadi yakhe ukuthi uNkulunkulu angifunde sizoyibona sonke iphelele eGenesis 32 evesini ka-8 ifundeka kanje. Ithi uNoah Genesis 32:30 fundeka kanje 32:30 ithi uJakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuba wathi Phanini, ngokuba wathi ngimbonile uNkulunkulu ubuso nobuso nokho wangisilisa. Manje sivele thina sikwazi ukuthi uNkulunkulu akabona ubuso nobuso, kodwa namhlanje silenhlahla sesingamaNazaretha sambona uNkulunkulu ubuso nobuso. Ngiyathanda futhi ukuya ngaleya eTestamentini Elisha la uJesu efika phakathi